Di yero utrai para banget nga ai ku blei fi haka kerteng ka batiang tamu Yesus Kristus nong penim daga por kadang long san la sang di shwa bangan keren ya kanika video aku ban pensyai fi baganika jingkren jonga kamdei ka banga syukran la kamdei ka banga syukran ban pensyit yanure yanu hanangan yathu fi banado arbaji men step arbaji mut ngila ban ong sitang senya nama mana men step arbaji ublei la kersi wenga ngalakhi ban duai ban dadala dap kumbalai sitang ye ngalakhi ban puli ya katin jong ublei ban ublei ulai yang ban keren ya kanika message bakanika message kam long an bu let's see yo day ma pi oba persyang ban penyiap biang yo Yesus Kristus sangat baik ini ngamsim keren te para banget banga syukwa ban keren talent ngamsim keren te para banget ban syukran tang bangayo ban keren hanai dong men sim jong bleng la duai kari ka bor jong men sim khut ba syong ban ai duai bang pidang step arbaji dia dah sengap baik ini namarkan ni kalong kum ka warning kalong kum ban penkendit nak abatia nak kita ke jingket bekerja mensim di bamat lak jompi balak hot yang man keren ini ka ketin jong blai kum bakeren kinong ya thu pam chwa kim ju re ani kim ju salia kim ju syaptin man keren ya ka ai ba ublai upa ban keren namar ki hapan ai jingken show blai dengar la dangam keren ya kani nan long kum bang hapan ai jingken yo blai long mele you al ai me ka YouTube ngal ai me ka platform man keren ngal ai me ka social media man keren hakata ka sni nga hapan ai jingken show blai ban nga syapting yo blai lada ngam pen ko ngu teka jing syapting yo blai ka penjak no yang lagi jing syapting baro bangan David man keren ni jing sisa di ngan ong biang pi yo let's see day ma pi abamut ban penyiap biang yo Yesus Kristus tong ini let naga gospel umarkas kalnong kabapra sangapa gospel umarkas kalnong kabapra katkat kabalai pawai ketilu boleh ka om ni tiu lasdang ban hikai yaki bakadai yo khun ubriu ban sya shibun ki eru bat baan kentat daki temen basan bat ki rang ba lingdo bat ki nong tho bat baan penyap ru bat hadin lais ngi on mi pat piang ni para banget ukuran syai haula dap ya thul upau Yesus Kristus syapang ka jingyap tu wang mano kita ki ban penyap ya kidai ki ai uang gumno tiulas dang ban hikai ki bakadai ukhun ubriu ban sya shibun ki eru bat ban kentat daki temen basan mano ban penyap iki ki temen basan bat ki ramba lingdo bat ki nong tho bat ban penyap ru bat hadin lais ngi on mi pat pi sngo thu pakala para banget yo pi ong bagi deki nuti yo pi ong bagi deki nongkrong yo pi ong bagi deki ki brio ki badikia lagi bangat akan dikapor ki ba im yo pi nang mut badai kini ki ba peniap yo Yesus Kristus para banget mano ba peniap yo Yesus Kristus ki dai ki ba tip ba ya ka ketin jong blai kiba tip ba ya ka ketin jong ublai bat dai makihi kiba penyap ya Yesus Kristus namar walai kimdan ya umen sim khut ki syakri haki an ki hukum ki syakri ki tip ba kiba bat ba kiba dan ya ki senagok manopi ki dai ki brio kiba sensha bagi senagok para banget nga keren ni dah jing ye yo pi ong bang keren syong shit ngam keren syong shit ka keren shit raham
kalau ada duai te human sim jong beleng ong try man aga jing slot lam na pa ban keran ngan keran met kum bakalong bat pilai ih ni mano bakpenyap yau Jesus Christ yo lese para banget de mapihi bas dang ban persyang biam ban penyap yau Jesus Christ mentagi por lese de mapihi ba bat bai kan ga Bible lese de mapihi ba jualap hari pilih ban penyap yau Jesus Christ pila ban ong ngalengo kumno kan thong ini puli para banget ana fi nget yana yalet naga gospel uyo anis kalnong kabalai phau kalnong kabakhandai kani ka gospel uyo anis kalnong kabakhandai kadai syapang kajing penkia jong uji sukres ya utu bab matla ladan uwei umatla ubaladan sau pausnam kakarta wula matla nadu dangka sadu sau pausnam kakarta wapan ya kata kajing matla bahkan mau haba uji sukres uwan akan ka pertai gila dan lupa ki niam kirukom gila dan lupa ki parisi ki sadusi kinong tho kiba sensyara ka senagam pisu tu ka senaga kadai ka jing mani jong ki jiu bat kila dan gitu bahang ni la ya tu pin salat hipi puli naga gospel yo anis kal naga bakhandai ba ule mno habo Jesus Christ habo Jesus Christ ulalet ula penkia YouTube tong ini puli nakadu kat ka bakhandai hadu bakat lai yai sya bat nga puli lang bat na kini leksi kan pen pet mat senan ifi kan pen kala ka bamut bat pin mat shisha yu Jesus Christ amshu tam ya ka tin jong blai khala moment sim on fi nomor upol ong kan dak ka penyap ka tin jong blai khala moment sim khut kala ban penyap ifi bat kan ra sha dujak paham ta kan long ka ba lenyar bat ka badat banyat tong ini puli nakal nong ka ba khanda ngalak ngayelek ban keran jam kat balak ni ngayelek ban keran disur iba jam kan kuat ban keran e namar kadai ka topik ka ba e tam kal nong ka bakat lai len khat kal nong ka bakhandai ka khat ka bakat lai jong gospel yo anis gila yalam ya u haki parisi ya tau ba jumat la menchua tikalalong ka sngi sabab tan manba ujisu la thau ya ita isbo khandau bat bala penpet ya ki khamat jong u namar kata kita ki parisi ru de ki akli ya upat kumno ulayo pet ki khamat ulaya thu te ki ula bu ya isbo khandau hagi khamat jonga ngalalet peta ya la diru kumta ngayo imat ana kumta ki bana kita ki parisi gilai ong uni ubri umlong na ublai na ba sumar ya kasni sabatan ki wai pat ki ong kumno ubri bapap ula banle ya ki kamba kat kini kumta ladan ka jingya prat ketin ha padang jongki kilai kelipat utau ba matla mame kumno ma ong syapang jong u namar ba ula penpet ya ki khamat jong me ti ulai tu ulong unong ya tu lupa hari kita ki jiu ki mianget syapang jong u baula julong ba matla baula yok pet ki khmat tak nda ki lai khat ya ki kimi ki kpa jong uta bala yok pet ki khmat ba bagi lai keli ki ki da ong uni ulong ukhun jong pi yau ba pi ong bala khamat la kumnu te ba menta uyo imat kita ki kimi ki kpa jong kilai thu akibat kilai ong ngitip bau ni ulang ukhun jongi bat balakha matla ya uru handai kumnu bau yo imat menta ngimtip lani we bala penpet ya ki khmat jong u ngimtip uhi ula biang ga karta penya kali ya u unya thu hi sepang ya ladi kita ki kimi ki kpa jong u kilai kran kumta na wa kilai syak tin ya ki jiu kilai syapti ki jiu namar kita ki jiu kilai kot lupa balada uno ruun pla ya uba ulang ukris en kan tat no yu nakas sinagog arpulai namar kata kita ki kimi ki kapa jong u kilai ong
ula biang ka kerta penya keli ya u kum ta kila khat sa hisin ya utau briu ubala julang matla bat kila ong ha u to ai buram ha ublei ngitep ba utau briu ulang bapap andang tau la ya thu ba la ong la ulang bapap ni em ngam tip ya kani ka wei ngatip baya ka bangala ju long ubam matla mentang la yo imat kilai kelipat ya u tika ula le ya me kum tau la penpet ya ki khmat jong me ulai thu haki ngala ong api la menne ti phim ya shashkor hatu balai phiaman ban sngau pat phiru phiaman te ya ka ban long ki senran jong u anda kum ta kilai keren banyak u bat kilai ong melong u senran jong u uta handai ngi long ki senran jong u Moses ngi ya tip ba ublai la keren ha Moses ndai uni ngim tip nang no long utau briu le thu ba la ong haki kani ka jing sisa ka long ka bada ngau phala ba phi phim tip nang no ulong ha ba la penpet ye ki khamat jong ga handai ngi tip biang ba ublai ngau ye ki ba pop handai lada unu ru ulang ubamani ya ublei bau bale ya kaman jong u ya utaken usngau naman dang ning kong ka perthai om jiyo ngau ba unu ru la penpet ye ki khamat jong ubala khamat la lamni ulalong na ublei la ban le ya le ai ru em kila ya thu bat kila ong ha u la kha ya me ki pop sudah te me hikai yang ngi me mame yang ngi bat kila ya syok no ya u syabar snap bang uni u bamat la orang piu ni u bamat la uni u bamat la sau posnem la sau posnem ula mat la an uni u beri bat ki parisi kim shimiarap ya kata jing mat la jung ula mat la kimi ite ya ka jing pang jung ho kialap sialap ha ka sinagok man ka sngi sau posnem kialap ha ka sinagok reyo niu bamat la an oi pi kim shim la le ai banyarap u kim tre banyarap kim dan ka bor hiru banyarap yu niu bamat la handai anda uji sukres ulawan man penkhia yu niu bamat la ulawan man le sngo sun ai ya kata ka jing mat la jung ula penkhia u handai hajaka bakini ki nongtho ki parisi ki lingdo ki basan syar ya kata ka sinagog hajaka bakin aingu ya ublai kan la petu beri ki bamat la hajaka ban aingu ya ublai kile kumno para banget kile kumno ki keno panban yo Jesus Christ ki keno panban baulang bapop bat ha bau tau bamat la ubam jutip ya ublai menu ha bau la yo mat la ulah sedang ban lek ban pla te para banget ulah sedang ban lek ban pentip wat hakini ki lingdo wat hakini ki parisi wat hakini ki nong sat an mapli mat la te un traditional mapli tangkakam ngajam tu isu hanai namar ba ulah ngau it up yo Jesus Christ la dan gajing ya kenduk bo Jesus Christ la kemen pala yo Jesus Christ ba pan kia ulah lek ban pla keleng hari kini ki jiu kini ki parisi kini ki lingdo kini ki ngila wan ki rangba niam hme hajaka bikin dan gajing kemen te para banget hajaka bikin dan gajing kemen bau belai ulah pen kia inu bamat la ki bitar ban kini ki bat bahaya ka ketinjong belai kila bitar ban ya ka jingle kamba ban jisu kila bisni yo jisu Kristus hajaka bikin aingu yo belai bau we bamat la transform lapan ya ka society ngo Jesus Kristus wan man reform ya ka society wan man pan bahaya society da uba pan kia da ka babe ksud uberu ini ksud naki beriu haja ka bagi parisi kin keman ki ong pan ban bau Jesus Kristus ube ikimen simpang manda ubel sabu ubriu uba utu unang gadara ubala jutte eki dingi men simbaman Jesus Kristus wale be eki bagi tiki men simbaman kila hiar syisniang bat am tak tahu tu beri ubaju syong hari lum jing tap ubaju long penman saw gi bai ubaju long bepen syap tinggi bai ulalai duit bat kala transform ya society handring on fi ki jiu kila be penban yo Jesus Christ hang ni fi u tu uni wa matla shim la long shu
tang ubala pet ikhmat ulalang usenran senan ya Yesus Kristus ba ulala sedang ban let ban pla ya ka ega ba Yesus Kristus boleh hanrai kumno nya puli mentan pila yo snow dal di kadang kadang Bible jom pi kelet puli hi ula le kumno kila be penban ya kila shop ya sabar nak senagak kila shop ya sabar lah itu hadu kata kini ki beriu diam ki ba it ki diam ki rukom ki ba it ban puli ya ka ketinjong blai hanrai ki kamdan ka jing ya dai ai bat o Yesus Kristus kini ki ju habau Yesus Kristus ube iki mensim baman ube iki mensim baman de kini ki ju ki beriu de kini ki ju ki beriu ki badan ki senaka kila kena banyo Yesus Kristus yo piong banga syukran ramya banga syukran lapla para banget jan nang gospel Lukas kelnong bakat we kat bakat sa tiu dang Yesus tiu dang be no ya uksud ubam nang kren kala jaru abau ta uksud ula mi no ba utau ubam nang kren ula kren tigi pat ba kila ya ngau kendet handai dan daki bala ong da ubel sebul orang bak kiksud ube no ya kiksud kiwei pak de baki dak ida kitenjuk yu kiapan na nakadak na menang handai ba detip ya ki jingmot ki ula ong ki kahima baro kabay le markenti kan jatno bat ka yingru kabay le markenti kan kelan tela da usut tan ru ya le hiala de kumno kan ne kahima ju naba piong banga be no iksud da ubel sebul ladang ate ngabe no iksud da ubel sebul hatu danu baki kun jong pi ki be no eki namar katahi kinlong bisar jong pi rei ladang la be no iksud da ka shenre aktiu blai tekum ta kahima jong ublai kalawan api haba ulak klan ubalak king atiar haba apira ya ka yeng ba jong ki ai ru ki badan ki jong ki dan ki jing scam henry anda bakam klan ya wan ya le ya badu job ya shimno ka jingking atiar jong baro ya bola shanya bola ya bentai ki jingti jar ubam long bat nga ya le yang bat jar ubam yalum bat nga open saprat uji sukrong uang no o Yesus Kristus ula kran syai baka bakran ben ya uman sim bakhut kamdan ka jing mapshu pi kamno ka bakran ben le sing ong ne yo pi penyap mapi yo Yesus Kristus yo pi penyap mapi yo pi persyang mapi ban penyap yo Yesus Kristus pi persyang mapi ban penyap yo uman sim bakhut bat gi parisi kila keno ben ba Yesus Kristus ube yo uman sim bamando bel sabu ka jingkran ben yo uman sim bakhut kadai hawaki briu jong blai kila dap do men sim khut kila keren di telit batmai kila be gi ksut kila penkia gi bapang bat dan ki briu ki bakren persyak pan man ya kata ki ba ong ba pi halap lam ler kala long tek ko mau Yesus Kristus ong pi be men sim baman dau bal sabut pat kendit ben riu no para banget yo ba pi keren ben yo men sim khut yo ba pi keren persyak ya ki ki ba ublai hule lang bagi briu jong ublai yo ba pilang pi pensitong yaki briu jong blai ko ba pi pensitong kini ki parisi yo ni ba matla let si video briu ba let jing sen ba let si video briu blai lap na ka pulpit let si video briu ba bat ba ya tin jong blai fi ong ba le lot ki program le lot ki hindrai ma pi hin dari ka jing sisa ka ba blai lawan da ka ikhtiar ba ka bor lang bagi jeng briu jong blai yo dai ma pi ba pi sedang man penyap ya Yesus Kristus ubadan haki tu ki beriu ki bayalap ya kajing sisa ya badan gitu ki beriu ki ba layok pediang ya Yesus Kristus ki bala not na apa ngan ya tu ifi ya ka practical example ni menta ka bangaya kendu kalam tek kum kan na Bible para banget laju yalap gospel am tang na YouTube bat pilaju i haki ni ki teks bun ba ki beriu ki ju teks yang bat ngaju om ki follow yang haka Facebook channel dan MySpace bat kila ju ai ki number phone ju ki bat de hang ni bangalayo ban penduai ki beri bungot tingan ang ni pi haladan uai beri ubangayo ban penduai udi uba syakte syakum haki men simbaman ngan itu fi wala syakte syakum haki men simbaman uwan haka jaka jing duai ngan fi uwan haki jaka jing duai uwan
ulai osngau na iwei I kena samla ya ibangala juyap yalap gospel ita I kena samla ibangala yalap gospel ila syate syakum bagi mensimbaman namar hakapor ba idang samla iat aurea nak tade kala judan ru kapop ba ipunganum yathu ya kerteng jom ni balengan yathu rengai syu yathu ita kena samla ila dan ru ini ki pop aurea ki pop ki bala penhap kun ru ila dan manau pi ti bat hangta haba ipet ya kan YouTube channel habanga yalap ya gospel kala dungak ya ka dok no jong I kala dungak bangala keren nga khamsim tip hiru namar nga keren dak dungan sim jong blai nga keren YouTube bat ila phun ni yang mama ngala le pop yo blai jong ong compare ngan penduai pi bat ngala duai I ngala konek bat ngala penduai ila plai kita gi pop paro ngala penpe kini men sim baman ba ila lat lut no pi dengan continue banduai I bat hadin shisnam ngalah hikai I bari man penbaptis I ba ila wan syim hadin shisnam ngalayo ban bukti I bat ila pediang senan yo men sim khut ida keren pat dikiwai telit ba thamai ida kelan apok madan bat ngila ya duai ngad kidan lang kilong kami kibaya syakri lang bat kata kaporte ngala duai bat ila dap do men sim iwan lang bat ipara jong I iwan lang ipara bat ngala bukti I bela kelan bela dap do men sim jong blai keren diwi bat ritlik batamai ngadu kata ila lat lut na kapop bat imju let pai syu syakapop nang ta din ngapen baptis I baila sedang ban sengau thu ya ketin jong blai ada pen baptis ila dap do men sim jong blai la sedang ban sengau thu ya ketin ila la mi lot itu jing syap ting la so thu baila yo map nak tu jing pop pen hak kun nak tu pop jing im aurea jong I dai kena samla ila im ga jing im ga bu blai ngai thu ya jing sisa bat ima iru ila plahi haka YouTube ka wifi bat sibun lek ba jing pla jong I kilawan syaka jing penim tini kena samla ka banang yap kipor ngalanang hikai ketin jong I blai ba ila nang jam syaka taka jingya long senran ngalah hikai I ba in long senran ana ngalah hikai I ka jing long senran ngaong ba pila ila yo lat lut mentang bat ma piru pide ban yalap ya gospel para banget ba I ita kena samla imna dai ra ibanang bastard mana wifi imna dai ba pas theology imba bat dep ru tam ya ka matriculation ru ide isamla ibo blay la pendan kam menta bat hangta ka jingya nanti jung I menta ila nang saban roi ki jing roi parang ila nang ban puli ka tin jong blai bat ngalai kai I ka jing long senran ngong firu aba pilayo lai lut phim dai ban shu up sa na ba phi dai ban yalap I ki wei ya ka ka bo blai la le ka jing em jong fi ti jaran khat ba itai khana samla I itu yo tau ba ubalawan syaka center ban penduai ila ya tu ma I ila ya tu yang bangar ngalong kumta nga im kumta ki pop bau tau khana samla wala syate haka jingdi kya ngana wi ula syate haka kam khalai ula syate haka kam aurea ka pathar nga jingim ju ngala long pathar te ma I ila ya lap yang ngar ngalai jingduai nei wei ba imama se khat yang ai mama ita khana samla bai sngau I yo khat mama nga ilawan bangong I wan yalam yo tau beri syaka prayer center ngenia duai ngenia le ka jingpen kala ka bemut bat ngenia be ki ksut bat ilawan sisa ulawan to khana samla haba wan ningkong ka dur jong uka thang jong na pi mentau dan la ka jong ka YouTube channel na itu ifi mentau la dan la ka jong ka YouTube channel ulah long senran atau ulah le ya ka ju ka kam ka bangale ngala pen hikai senran u ka buram ka jingiro nga ai straim dei ban rajak renga itu ya ka basisha ngo ka basisha ngin haban itu karan ka sakhi di ulah wana kata ka sengi bangilai duai u ka simpor hadu san kenta para bunga oh long ka do not namar ki pop ki bobun ki men sim bamman ki latte u ka men sim dikiat ka men sim aurea ka men sim men sim hawangi duai ni kong kam dan jingki ya duai biang terei men sim khut ya sedang pan plai ki pop bat hadu lai phau khandai teli ki men sim bamman ki khle bi ki men sim aurea ki la mi na u wilai duai kata ni la phapla lu la phla ka wei ka pop hadin ka wei ka pop aurea ula phla ya bun ki pop aurea bu la le ula phla ki pom dikiat la phla sabar ni rei penbe ki men sim bamman ba ta bing la penbe ula kelan hamadan namar ka puan ka bor jong bleng lai bu ikti lawan men sim khut ba la kala bomot wang la le pop yo bleng
Padang tahu uang hadian bau lah play kita bau lah bek mesti mau ani ngasnguk sting ka mensim san kan tang ya duai kamdei ka bang syukur nong pi kadai ka badan hu la ai ka jing plang la bu ula plang tau samla ru ha ka YouTube baru kini ki samla kila awan chakmat kila pla ha ka YouTube channel ngadan sampai gitu video kila bu ni ba pla ti anda nang ta hadian nyau benai ngong ngai kai u ka jing pen baptis ngong pe ha ba pila dap kala ka mut ka tin jong blai ka ong pi de ban kop ya ka hok jong blai pila dai ban tap no itu beri berteman beri ban yok pen ngam ha ko hau Jesus Christ pila dai ban le ka ni ngong ngam pen bor pi tang bangai thu ya jing syabat hadian nyau benai nyau benai kata hau Januari nang makla nyau tarik ha por ka bakriap ha ka dan ka video ru ni ngalek ban pen baptis u ha ka wa bat hang tu pin i ha tu video ru kadang ka sakhi fin i ba wan umen sim bu blai bat kolan mit kram ko bang ihap ban ya bat u la talat hiar mar wan umen sim jong blai bat hang tu ya bukti bandala bukti ula keren daki telit i ba thamai wala yo pediang ai ngu yu blai ba mentala dan arsnam ba ula syakri ula long usenran jong Jesus la let ban yalap ya kan ka ju ya ka bang yalap ula kham dan bo syu manoi pi ro tra ula khap job man sim ban yang aru ya ro trai nak man palat la job ki man sim namar utri sitam palat ban ya ka ka bang ale nang ni ngada ka man palat yu ngada ya rap yu ngat ban sim ngada keman ngong ni ngada semua keman palat ukam di syu la ir ki bro ka ula yalap yu Jesus Christ nai ja ayu yu manoi pi kadang mau pet yo pi peniap ma fi yo Jesus Christ sedang man peniap ma fi ja ayu ula syak be no na ka sedagak kilawan kirang ba na ka sedagak mano fi ban keli pertau yo bola itu iki wang mensyua hapor bang dikia mensyua ha bang em aure piju yarap ya pijuan ban khat ya kalau tik komunium bamat la ulang mensyua ngamat la mencuam judan bawan manu mentanda lawan penkia yu Jesus Christ piong bangan ong ne Jesus Christ bau dei ubalam ler piong bangan ong bau Jesus Christ udei ubapop kumno ngalayo mat idaldi gijing penkia kumno ubapop ula ban penkia kumno uta bomdan kalam tek kumju ngam ong bangade yu Jesus pet yo pi bakla ngasu ya tu bau muslim jing Jesus Christ udan hangi ngin le kiju ki kamba bau le Jesus Christ orang pinlek kiju kiambak pinlek kam karau syu ti kilawan syayim jong bat syap tin syu nama ulama ya katakan jing pelat ulah semua tu bau deun dayap kata por bau im aurel di kia khalai penjat sigi bai un salet chadu jak ulah kaman hadu kata tabu slur ba uang kumnu uang kiwan haying jong tu orang pikan mau ne ma por banga buat mensya ma piwan tan yang asin dari pimjukaran ni ka Himju pelak dulu yang anak kapap, ulah keren yang jing sisa, hayeng bat keren yang kata. Bat kila semua orang bapli, namar bau keren yang jing sisa, uang para banget, uang kiong maki kiong. Bak mat seperang kiong, keren uang bak mat seperang. Ngin lek kumno. Ni semua tu ya kai ga bapia na tahu ang pet mentang kham di kia chu ngam le isu ngalet chakani ngalet pop ayu kan ngalet bakala ayu kan ga bawa pinwan mudoi ki kila semua tu ki di badang semua tu ki ong ngin le kumno ladang ngimweng no efina senegak ro ladang ngimweng no efina senegak ngir ngin sa syatrai namarba ngir ngidan hapo tuang kasyang hakaman jang fi wang lada piman banweng yang anak senegak ngah hamsim le pop ye ngah hamsim le tam ye teu la dap syawan nak senegak anda nang ta ngalalet bat pin sai haka video yo pi ong mga syuskor ngalalet ban yalap haka sinong jong ubat sibun kiwei kilawan kelapat sekajing kela ka bamut kila apply pop aurea jong kila apply pop klem kila apply kita ki jingle dikiat ki jingle aurea berkhat nilai penbe man simbaman kita kelan hamadan pi ka tu video ru wan ga bor jong blek la kelan Ramadan bagi la apply pop nang ta kadang ka jing la lu ninang mut biang banlet banyalap biang ya gospel ha ka tu ka jaka haring sngov si penban ngarmi thu ke fi ka shnong nomar ngam kwa than man yu harai ki briu ki badai pet ya ka tu ka shnong ni
kata ka senong ka de ka blatek marau da ka jingdi kia utu oba utu kena samlau dang ham samlam tau lo ong hi wang ba kata ka ya le ba shan ong ya le ya la gospel no shatai pi namar ba ka tu ka jaka ka bun palat ka jingya dikiat ka jingya show ya dat ka jingya klim ka jingya aure ak babun ya le bangila dabu ti ka tarik ban ya le kanong pi ngila da ai da ka shitiru Syaki bagi pan banyalap gospel lah kata jaka. Hendak kan orang pi kila pak ngadan ka sakiru ni pi kuan pelat tang bangam kuat pelat. Ngadan ka sakiru ke jingtok jongki kida ai ba ngimla ban ai fi ka permission. Ngadan ka sakiru ya pi om bangam dan kida ai ba ngimla ya pi soba ngimla ban ai permission fi banyalap. Ade kila penyap MU Jesus Christ kila persyang men penyap ka snong ka balangam dah ka aurea ka snong ka balangam ka jingdi drop jingdi kia kat kan ka society ka jat pikang persya penyalap gospel kumno blei un pan pinhapan pan jubab pinam an ai jubab hau blei ha ka sngi jong ka jingdi syar wat ong pila yalap gospel wat ong kumbo ong Jesus Christ ngilai bam yadi melawan manhikai surok nrei cái jingle trong phi da khongpong ngam ship tiang ngam phi na kran ya ai ga ba ublai la ka dei ka por ba ngap ban let na khani ka jingem jonga ublai utip khamba yo Stephen la len thamma ada ki reuniam ngan ong phi recommend sim jong Jesus Christ jong u kala let jong Jesus Christ nin matoi phin panyak phila ban panyak yang ne ka do ya ka men sim ti pinumla ublai un sakhi ta ngakran ya ka jing shisha bahang ta ngala dua ya ublai ngala kala dan gajing sosi kemen sim namar ba ngila pen krek ban let ya lam pat kidan gi pat ba nang tu ana pi ki balas ngosi namar uni uba mat chaprang ula let ban duai be men sim maman ka snang jung ki bun ki basak te sa khum tan adu bu lat lut yel di pen be men sim maman dan kata ka we ka briu le ka ba yo men sim maman ka yak na slaun mon pi madan ka kiu ki mau dim ka along ka alam manang pim dan balak ban kontrol kan amar kan tak dan ki men sim paman ula let me ba mat chaprang duai manang pi wat bangar nampak jua kendu itu ki men sim paman ki bau pen kendu hadin bau duai marwai manang pi yang tu dah jing ai jong Jesus Christ ka bor men sim khut kala lat lut manang pi bat tau kpa wa kemen palat om tang yuta ki la bun gini ki basong ksut chong wa kila cuba mat chaprang lada pi kwa ba pen penduai uru kilat pet syaka OFLD ke channel jong you type that OFLD Overflowing Discipleship Ministry udan la ka jam ka channel ai game number phone jong ula penbe men sim paman ngani thu ifi para banget bangang empat ju penbe gitu men sim paman ki basyar khai ka tu nri la le uni usnran u bangala penlong senran ngalak kaman palat ula yalap ya gospel pet ya YouTube jong uru ju salih asyuk ban yalap dan syap tiang syuk nomor layu amat yo Jesus Christ hari kini ki be man ki khang persyak man yang ban yalap gospel pihak ban ai jin kan yo ble ngam isi fi ringa duai fi bo ble pli khmat makan jaman sim fi begini gini ki men sim baman gini ki men sim niam ka ba ar ngan sai thu fi ka we ke instance ngaruk machwa namar bhabang adan ya ka ikhtiar ngapen be men sim baman ki bri ki phone nga ki bri ki ba dikiat ki ba aurea ki ba im ki jat pi ki jat namar ngar el di ngalalat lut na pop kumnu nganu ya share lang hiwai ngala lang briu ba jakhom ham chua ngaju pet ikti ki film jakliang nadu shua bangan kala kam mot tanadu khat arwaji men mit hadu san baji men step la te marau ki men sim baman ngala jat ka jingim ngala long ites ru ngala mani ikti ki ngam nget shu o blay re bo blay upalai lut yana hatu nganu yalap ya kaju gospel hadu bo ai unu men sim khut bangan le raju nganu le se para banget kat ni ka jing syak hibriu mangai thu ifi ngam dom ya itai trying jangan renga ya thu ifi ide babat bah ki kerdan jong kaniam baila sngosi la bitar ya kai ga bangan le namar ngani thu hak ifi ngal penbe men sim baman nga duai briu pen kia iba pang pen baptis makadang ka jing sosi bo ngalam map i ngamap pi na du umta ngam dan ke entry ong pi bo dan umen sim bom dei para kristan ngele umta ngale ayu kan perhat ngap le kata bat ngalap ban mi no kan fi na kata yem
sakwai wang ada ngayro yu trai bu ai pat kani ka yeng ka bang sa mata ka kham bah shu ngam ku slai shu lada pi be na pi le skom no ru ngale ka mon jong blai lada ka por ban kum bau jis kres wa ban sha kita ki blai ai ka bor ban sha ngingin sa sha pen sistem te ngilong ki kristan jong blai wat mut ka basup ma pi im ndai ba shulet jing sang shu shong bible study one bible study mi kumju kelam lak lut nak pop kelam penlong senran ki bai katu ka dega jinglong niam katu Jesus Christ undong ngam itu pi ki balik ki bamon wat mut pi let jing sang wat mut pi alap pi ham em ka jing em ka bakut pi kam ya rap ru hi bai ban alap ka jing si sang keren bet nang ni da ka jing slur nang taru kidang dan ru sang hi bai pat ki bang ya kenduk mata ki dan bisa kita time orang do ki beriu ki phone yang ki kena samla ki habagi i ka YouTube ki phone ki ong mama mi sha te sa marau hagi ni ki pop pet film jakhle ki nga penduai ki kaburam ka jingiro nga ai su trai mom dei manga ong mun sim khut namar nga sha te marau cha kan ma bai ka nga plai ka ni ka YouTube baniro yu trai dan la penbe ki men sim maman ngala duai ti ngala ong ki pidei ban le e ka jing khar sin ka jing mok te ban tap YouTube beri wataman wan saknar YouTube beri jong pop harangan ya thu ya pi ubri jong ublai hi badan ngami thu kertang badan ya YouTube channel balang influential ubayal dir upen baptis depan ngami ukhang persya ban hadu watan mi pi wang wat let show tu bahikai bakala ngama mi pi let's see ngam pi thu ya kertang jong fi la deu pastor ong ngama mi fi kertang jong Jesus Christ ngada dua in rengai thu ya jing syabada pi i kan YouTube kala ka bomot no baling ni fight iwe Belifin kat yang au syakri balam ler. Haba kini kiwan syaka jing kala kemot bangi lada pendap ya kata jing karsin kila yo pediang senan yu men sim khut kila lait lut na apa. Hari ni syakri jong blai ka bas ngausi kana on fi. Ha banga ju shat pet iki channel jong banga ngaju ong kiru khise let hai tu ba. Ihikai ka badai khise wat wan tang sanga. Pidan satu syasnong. Let syabajan satai. Hari ngalingo para bangat bau men sim niam. Plem udan lang hakita ki bab ong bagi le rajing pen bab tesu ude uju mesim nyam mut takada ni haban long pikir ba ni haban it yu Jesus Christ am yakan nyam am ban pen kraw yel di am ban kring yu di ngada ong hi ki ong kilet no pi da pikwa kilet ya i ban pen bab tesu dan kam ban wan changa ngala adap ya kam ngala pen be ki mesim man ri ong what let you to namar balai ba walet show tu namar bo uyalam bakla hanai menta para banget ngani thu ipi ngani thu kum bakalam ngamdei bang keren ka jing dam ngani thu te ka jing syayo pi pen yo pi i kani video pin kala ka bomot no ngas ngakeren ipi da ka jing i kano ipi how Jesus Christ bat menta utawai nagi basa haram barai ngani thu ipi ude kena o ba syate utaw syate ki jing di kya syate ki jing bu a syate ka aurea bau tau na rambra ulah phun yang abang ngala duai u mentau la dan ars nam ye ka jing syakri u blai ngala lan duai la pen be tu men sim baman ki men sim tim si paro hal kam ulah lat lut bagi ladap ban pen baptis u la yo pediang men sim khut mentau la syakri u blai bat mentahi isa ibana ong ita iba bakran persya ngahi iba ong bapet pilak sya alam makla ma ihi leng ba jong u ipen bu u baun peli ka center baun pet ma u ta kata kam dei ka jing arsap ngakran da ka jing i ni kata kam dei ka jing arsap piong hi banga yalam bakala hana yo tu khna hi ubanga ubala wan training da ka discipleship school ubala yo jing lat lu piong u bau yalam bakala menta pi bu hi da u namar ba ulak la ban be sim man ban wai piong ba bu hi u ya ka center u taun dei men sim niam kata kam dei ka jing arsap ngadum ong hang ni kertan rei pin sa so thu hi manu badai kata nga ong ni da ka jing i ngada duai apa ka ministry yang fikan guru fi ha ka ministry yang ni da duai ni tip ya kata baro ba pikiran ni kita ki ai bat ni da duai pi ni da duai ni ong to blast traji su kodor blast ki ni ka ministry jong ki blast atrai manang ai namar ngam kwa ban bu thi jing kthang ngam kwa ban ma ngam kwa ban ya bu jing shun ai hanai para bangat ngai thu ki jing sisa ngap ban ya thu ika bakalong mga map ifi ha kertang jong Jesus Christ melai ai ngo yu bleu mat dan
haka jaka jong pi satu penan kami hikai wat lete wat khumi wat lete wat khumi ai dan ba pi melai kam dan jing peraman ya trai ka hima jong blai manya wanra lang berat seledi namar kan kan discipleship school pilih kan discipleship kalong ba hikai ki brio ba bekilat lut kin let maki kan banyalap ya gospel man te ban khumi ki da ka kam nyam man te ban khumi ki da ka let's say la da blai mun sim khu dang kata fi fin kala ba mut tom dei kata ngan kelat no tekaju kan ya Jesus Christ para banget bahwa bila le ya ka ka bau Jesus Christ la le wang ki persyang ban penyap eu bat kila penyap eu halor ka ding fna Calvary kede ki men sim kini kede ki men sim niam me keno iki beri kmi thu ba para banget yo fidan uni men sim niam api kmi thu yo pi ngalayalap dari pidan uni men sim niam bat dei mapi basdang ban penyap basdang ban persyang ban penyap yang Jesus Christ ya kitu kibala kibala pediang Jesus Christ oh ngayo sngow sibun ki testimony kibala kala ka bamut ki briu ki syabe no na senagap tang na bar bagi pendap ya jing penbaptis ki pendap ya jing ka arsin hatu ka bible ka ongsi badai ban be na senagap ya kita kibala kala ka bamut pasya ngam ju kenshat nang ni bakin mi nekin ye ngang pi pelak pendap ya kaya pi sotu angno pi dan let am ta bau blai usyakri let kita ki jaka iba pir pinyo ajing em ki bai pinle ya kan ju ngam mention ya kan no ka ayu dari pi tip hi ngatip ladaki ni ki mensim baman bitar ya ngap ni rei ya ka jing shisha hap keran ya jing shisha ka namar ba pet ka pertai ka jat ka ni pi ki badi drugs ki badi kiat pila julet ni am banlet dal di banlet penduai ni dan kita gi balik kata ya ro utrai bagilah sedang man le ngaru we na kita bat kiwai ki sedang le kata ni sedang man be ben sim baman ni sedang man let ban kanrai ki men sim baman ki beri bikin lat na jing dikiat na jing auria na jing jat jong ni ka society na jing le iki jing mani sultan iki barok hai rai na kini ki men sim baman ki dam balat ki bitar ki rung ha ki beri on ki rung ha ki beri on ki penbitar ki bat ki khang persya iki ka bangile pinumla ban khang ya ka bor yang blai pinumla ban khang la da ka ka bangale ka dei no blai sale saka ka ru ba pin penlep kan niar kan ka jing syakri blai namar u blai na benang u i ka bangale i ka bangile ro ndai tang manga ki we ki le ba un penyar ya ka hima jong u ka por kala jan kwa ban sei no i ki bri war hasni ba bishar ma pi ma ba jing kan la da pi tmu ban penyap ya Jesus Christ badan akan dono jeng ibri pitemu ban khangla ibi diki niam ki rukam diki pin hab ajing kan akhir ka sni kalong ka matam double punishment namar pila tip te itu ibri bang pat tip man te ho double punishment tengah ngakerpat ya fi bakadang dan ka benta ba fin kala ka bamut no pai no show Jesus Christ na dukam kran ya fi ai da ka jing dom pai no ya mau Jesus Christ try to yet ya dono jang tanju ya try Jesus ngarong ngalong utau beriu uba shit niam uba hit niam mencuan uba penkesan yaitu kenhun lejam rai mata abang lamat sisai ka jing lak dut yang Jesus Christ kan niam kam lak ban pen yam beriu rai ka kadai kam deu Jesus Christ bat kadan tangkawi ka balang kata kadai kam met jeng Jesus Christ ka balang ulas sius pa dak asnam ulah sius pa ulah tiet dak dor ba asnam jeng ubat Jesus Christ unsawan ya kata ka mat ka balang ka baulah penkut klem tok brian ngabang bangala jana ini bat kibri jeng beli kim juong ni bala jana re nganget bahadin bangila pediang Jesus Christ ni di ban lat lut ni pop ki basyak te mara bat man ka singi unang penkut ya ka dok not jeng ni pop jeng ka jing bisni bri jeng ka jing isi bri jeng ka jing bishar bri jeng ka jing pihun juga baru unang man kasih unang penkut ngaru man kasih ngapla nga panmap no try dan kajing sarong abang syakri blai yo la sing dan kata kajing sarong penkut man la kasih apa lan te para banget kala ka bamut no ni pop kala ni pop jong fi kala na kajing long nyam but yo Jesus Christ bat ka mat jong Jesus Christ ka de ga balang ga basisya bat unsawan syau ya kata ka mat ka badan buram ni kata baulah penkut. Nah, komentar kaburam jong boleh tu dah like, dah share, dah subscribe dengan ini video. Hublai shibun para banget. Ya Rabbi terang.